Kena dia ngene jangi rasa bodoh paling yening kena sekat ketemu dagang cegek di Gilimano. Nur Hayati adane uli Banyuwangi. Apa ke ani kegodan hidup diange yang subetua jadi demenin nak baca bubar kedua gitu anak orang semangat darah muda tembok api kal jebure mirip ke tiang jani konden puas baca tresnane Buddha rasukin sing orang-orang tiang medemenan nanging ragu lakar nyuan jajah nih tiang lakar kena panci terbang. Anak baca apa ke ani kegodan hidup diange tiang subetua jani demenin nak baca bubar kedua gitu anak orang semangat darah muda tembok api kal jebure mirip ke tiang jani konden puas baca tresnane Buddha rasukin sing orang-orang tiang medemenan nanging ragu lakar nyuan jajane tiang lakar kena panci terbang mirip ke tiang jani konden puas baca tresnane Buddha rasukin sing orang-orang tiang medemenan nanging ragu lakar nyuan jajane tiang lakar kena panci terbang. Tare